انا روجنامه‌وانا بێکو ئێ کەس li ser wan tawana bête desta serkirin û bû ku jî bête diyarkirin. Ev ew beriya 12 rojan li nava bajarê Duhokêda rojnamevan Wîdat Hesên hata tîrorkirin û heta niha bikujin hatiye diyarkirin. Ev ew ji bo piştevanîkirin li kesê Wîdatî û bilindkirina dengê rojnamevanan ji bo desteserkirina bikujê Wîdatî hêjîmareka rojnamevanan û dîsan çalakvanan û dîwbirayê şehîd Serdeş Osman seredana gorê Xwedê ji razî Wîdatî li Duhokê kirin û wesa li ser tîrorkirina Wîdatî axiftin. بکێمی ئەم هاتینە ئێرە دلسۆزیا خۆ هەف خەما خۆ هەف پەیمانە خۆ بۆ پەیاما شەهید ویدات ڕاتگەهێنین و ئەم هاتینە بڕاستی ئیعلاناوێت درەوە مەزنا دهۆکێ بکەین کۆ بانگەش و دروشمێ دهۆکا ڕەنگیم خۆ گرتیە مە دوێت بێژین کۆ ئەم ئەوین ئەڤێن کۆ مە دوێت دهۆکا ڕەنگین بیتن ئەف بەرامبەرێ مە دکوژیت و مە بن پێت کێت ئەو ئالیە کۆ نەوێت دهۆک یا ڕەنگین بیت تنێ ئێک ڕەنگ بۆ دهۆکێت خازیت ئەو ژیت ڕەنگێ ڕەش لەوما بکێمی لێرێ دوێت ئەو درەوە کۆ بانگەشا دهۆکا ڕەنگیت کێت لێرێ کەشف بکەین. هەڤڵ ڤەدات و کەسایەتە وێدا هەموو شەهیدên Kurdistan bi hurmet bibîştînim û destpêkê dixwazim bêjim Şehîd Vedat ew ê bi me bibe sedema xurtkirina tekuşîn ji bo azadî û demokrasî li welatê me. Mixabin wek Kurd em fêr bibin ku dewleta Türk rejîma İran û dewleta Saddam rojnamevanê Kurd bikuje, işkence bikin bikujin. Ji bo wê jî em pir xemgînin ku li welatê me welatekî em îdia dikin ku wek dewlet serbixwe ye rojnamevanek hatiye kuştin, şehîd xistin. Ev beramberê qehremaniyên ku li Rojavayê Kurdistan, li Bakurê Kurdistan û tarîxê da qehremaniyek li Herêma Kurdistan pêk hatin ev rûreşiyek ye ji bo siyaseta Kurd bo siyaseta destdatariya Kurdistan. مای داخە ئەمڕۆ شەهید ویدات لە نێوان دوو شەهیدی پێشمەرگە نێژراوە داخەکەم بۆ ئەوەیە کە پێشمەرگەکانمان بەدەستی هێزێکی تیرۆریستی وەکو داعش شەهید دەکرێن شەهید ویدادیش بەدەست دەستی ئەو تاوانبارە ناوخۆیانە شەهید دەکرێت کە دژی ئازادی و بەهاکانی مافەکانی مرۆڤ و ئازادی ڕۆژنامەوانین. پەیامی ئێمە ئەوەیە ئێمە بەردەوام دەبین و پێداگیری لە سەدا دەکەین دەبێ بکوژانی سۆران و سەردەشت و کاوە و ویداد و هەموو دەنگە ناڕازیەکانی تر ئاشکرا و دادگایی بکرێن و لە دادگایەکی عادیلانەدا دادگایی بکرێن. تیرۆرکردنی ویداد بەم شێوەیە وەحشیانە و خەمساردی دەسەڵاتداران لە ئاشکرا نەکردنی بکوژانی تەنها یەک ئاماژەمان پێ دەڵێ پێمان دەڵێ بکوژی ڕۆژنامەنووسان لە هەڕەمەکانی سەرەوەی دەسەڵاتن. لە خۆبە بنەماڵە ویداتی li ser borîna 12 rojan li ser tîrorkirina wî da diyarkirin ku heta niha çû guhorîn yan jî tiştekî nû dike ser tîrorkirina wîdatî da diyar nebûye. Lejnê berdewam e taqiqa berdewam e vekurîn berdewam e em jî sehkenî heta vekurîna dîmohîtê din û gîrehindê em jî dê sehkenî kale em jî çir em jî vê dawayê dîmohînayîn em dê vê dawayê berdewam bin. چلویره بیت چه دروی ولاتی بیت مسئولیت دو و وعده دو هک من هر 11 برات خوی دیجیت وری که دونه کو قضیه دعوت دیماهی بیت نهایلم ابدا. دوازده روز li ser tîrorkirina rojnamevan Wîdat Hesên derbas dibin lê heta niha li pêk gotina malbata wî çû kes nehatîne desteserkirina li ser wê tawanê. Lewra hejmareka rojnamevanên Herêma Kurdistanê سردان پارێزگەها دهۆکێ kirin û li gorestana şaxkê li ser gorê Xwedê ji razî Wîdatî daxwazî hikûmeta Herêma Kurdistanê û cihên peywendar kirin ku bi zêwtirîn dem bikujên rojnamevan Wîdat bihêne desteserkirin. Ekrem Derwêş, Kanalê Badînan Saet. Duhok.